ndabaramukije shizo z'umusaraba yego mujya mukirana kuri channel yanjye Imana bampera umugisha ndagaso kandi twige ijambo ry'Imana shito zanjye ntimundambirwe muzihangane niko kazifise bene wacu twuve ijambo buri munsi yabyashoka twese akaba tubikora Imana ntago bitabara kwinezera Imana tugiriye neza ariko ndimuzarambirwe ko njya kuri tubi buri munsi ni byiza cyane nawe nuko tukanyurara utubisha ijambo ry'Imana nazanye Imana tugiriye neza tuzanye mujye mutera inkunga nyine mukomeze wahisemo kuva ubutumwa bwanyu buzima yahisemo neza Imana ijye bampera umugisha kandi umugisha mvuga ntabwo uza nk'imvura bene wacu umugisha ugiza buke buke kandi iyo dusabye ibintu ntabwo tubihabwa ubwo nyine hari igihe Imana inyarutsa hari igihe utegereza ukazatinda ukaruha warashaka ukanabivamo ukavuga ati nta kimana Imana ntinyumva nawe kumva ibikumva hari n'ibyo usengera Imana ikakwishyura vuba bimwe ibintu ukagira ngo byo ntiyabyumvishije ukazacunga ugaheba nuko n'imigisha rero iyo umuntu asaba undi umugisha si ikintu kiza nk'imvura inshuti zanjye Imana ibampera umugisha ariko maze se kugira ngo icyo mvuga Imana yacu iri mu ijuru ndagushima guhimbiza Imana tugeze kuri uyu musozi Imana ahantu icaye Imana uhampera umugisha Imana rero mutagatifu wa Imana nyigishe ampa ikintu nabwira ubwoko bwawe Imana kizabarengera kizabakura aho bari bagire iyo bajya nza kuvuga ahantu Imana izabahe Imana kwihana buri wese azi kontorera Imana yisubiremo Imana uko atagenda neza akugenda neza urakoze Imana umpera umugisha w'imva amajambo kandi umpera n'umwana nkamera Imana umugisha musanye muzanye Yesu Kristo umwami wacu amen ndajya kandi kubasuhuza inshuti zanjye iyo bukeye hari ibintu bizimbye iyo ubonye bukeye iyo ujyanye bugacya ukaza urabyutse mujye mushima Imana kandi ubona kandi burije n'ubundi kandi gishima Imana kuko harimo abo bitaba byahiriye Imana tugiriye neza Imana tugiriye neza narimo ndababwira mu bintu bitumugisha bene wacu cyangwa ikintu usengera cyangwa ikintu usaba utari mu Mana neza ubivamwo kuvuga ngo ntabwo Imana ikumva utari mu Mana neza ujya wigira ukavuga ngo si Imana uri murasenga wowe nyine ugakekeranya ngo by'Imana ngo birya barambije abarambiwe bitahiye umugisha rero umugisha n'igiciro maze kubona kiza buke buke Imana kuvuga ngo nzaguha umugisha basha icara nyine urinzire kwere yewe uwitege nyine kabisa ndavuga ngo nejo cyangwa n'uyu mwaka cyangwa nejo bundi nanjye umugisha ndabasabira ku bantu nyangukirana n'ukuri ku bantu nyumva Imana yampaye uzaba urwaje azakize uzaba urwaye n'ukuri azakire nawe utagira icyo yambara Imana izamwezagire nawe abone icyo yambara utagira icyo arya Imana izamufungurire n'ukuri imuhe ibyo arya kubw'uko mwumva amajambo Imana yantumye kandi sinkikenya yuko abumva amajambo sibona yazaniye tubiva ko ari ubutumwa Yesu yazanye ubutumwa ndibwubusha ababuzaniwe aho ngo bwubusha abanyamahanga namwe rero ko urabuzaniye batabwubishije ariko mugo mukabutabona ukuri nimwitorere ibyo byiza Imana izabibaha imbere Imana ishimwe ijambo rero ryo kwibuka ibyiza Imana tugiriye tujye dushimira Imana mu byo Imana badukoreye haba vuba haba na kera tujye twibuka aho Imana yadukuye tujye wibuka cya gihe wagiye uburare ukarya naho Imana yaguhise irasiyo y'umunsi umwe wari ugira uburare ujye wibuka naho Imana yaguha ubutunzi none ejo bukagenda ibuka ko wabwigeze niba Imana yagwaga wuzi wambara wari warakabuze shima Imana kwere
tuvuge ngo bibaye kuko wakoze kuko warondeye kuko ufashije hoya ari ugufasha ari no gukora byose n'Imana ibikora ntacyo nakimwe tukorera Imana itabishaka uko iyo utabishatse ntubaho buca wagiye sinzi ni uko ndabibona namwe ko mubibona Imana tugirire neza Imana niyo tuma turyama nande tuma buca nande tuma turya nani tuma dusoza kandi igibyemera nuko Imana tugirire neza none rero Imana itubabarire hari ahantu nyanda basomeye muri Mika ahantu muri Mika uyu Mika atubere ikigwa uko yibazaga nawe byibaze niki twaha Imana kugira ngo turinde niki twaha Imana kugira ngo Imana turindire abana niki twayihemba cyangwa niki twayikorera kugira ngo tubesheho niki twayiha mu myaka yakurinze abandi barapfuye abo waruzi nabo mwanganaga n'ababa bagukuriye niki wabona woyiha kubwanye ntakireke nabona uyu Mika rero kandeba hariho ni Mika 6 aravuze ngo Uhoraho aburanye abantu biwe reka mbasi mbacishemo gatoya umurongo mavuze ngo wenda nimwumve icyo Uhoraho avuga ati va hasi uburanire imbere y'imisozi uturambi nitwumve ijwi ryawe yemwe misozi namwe matanguriro y'isi yahamye nimwumve ukuburana k'Uhoraho kuko Uhoraho afitaniye imiburano n'abantu biwe kandi agira aburane n'Abayisiraheli rero nta Abayisiraheli agira aburane nabo ni twebwe turimo turabwirwa ubu ngubu wowe uri muri Afurika wowe uri muri Australia Imana yacu igira iburane natwe nibitege rero imiburano rero imiziza kuburanya ikizisigura ariko ntacyo ndazi ko ntacyo wana kusigura ku Mana Imana yituburanye tubone n'amahirwe izaturanye nyine uwo mwanya uboneke ako sinzi ibisuzisigura ntabyo mbona yemwe bantu banje nabakoreye iki cyangwa nabagoje iki nimukimbarire mundi Imana ikubaje ati mu byaha uri murakora icyabiguteye ni giki wabwira Imana ko ariyo yatumye ubikora cyangwa wakusigura gute Imana tugirire neza Imana tubabarire Imana ikubaje ngo ibyo byaha uri murakora wayisubiza ko uri murabiterwa n'iki ko ariyo yakubabaje ko ariyo yabiguteye cyane iki Imana tubabarire ko nabanduganye ngabakura mu gihugu cya Egiputa aho rero umuntu uri muri Australia umva amajambo nkagucungura nkagukura mu nzu y'ubuja nkakurungika Mose na Aroni na Miriyamu kugira ngo bakurongore yemwe bantu banjye ndari mwibuka imigabo Baraki umwami w'Umowabo yagiriye n'icyo Balamu mwene Beyori yamwishyuye mwibuke n'ibyabaye uhereye Ishitimu ukageza i Gilugala kugira ngo mumenye iby'ubugororotsi ndakoze jyewe Uhoraho mbega norengukana iki imbere y'Uhoraho nkunama imbere y'Imana isumba byose none norengukana imbere yanjye ibimazi beshejwe n'inyama zimaze umwaka mbega Uhoraho yohimbarwa n'amapfizi y'intama 1000 cyangwa inzuzi z'amavuta ya Elayo 10,000 notanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye
imbuto y'umubiri wanjye nkayitanga ku cyaha cy'umutima wanjye, ko yakweretse icyiza icyo ari cyo yewe muntu. Mbega hari ikintu Uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiraranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishe bugufi. Haleluya. Imana tugiriye neza nshuti zanjye, Imana dutabare bantu b'Imana. Uyu Mika 6 Imana yanjye tugiriye neza. Mika 6 nahawe nanjye simbona nanasigura nimwe murisigurira bantu b'Imana uva ku murongo wa mbere icyo ku 8. Hari icyakubwira nawe wibaze nawe, mbega niki wotanga kugira ngo Imana itsinde? Niki waba wakoze kugira ngo Imana itsinde? Niki wakora? Uva Imana ije kubana natwe kubyadukora kugira ngo tumubarire niki yadukoreye kibi cyatuma tumucuraho nk'ukuntu. Reka noneho rero kutubanira nko muri iyi myaka turimo, muri kino gihe turimo bantu b'Imana, ibyo turimo abana bantu batuye isi, nk'Imana ryo kutuburanye katubaza mbega ingeso mufise ninjye watumye muzigira, cyangwa iyi Mana wayishyura iki? Ubu bwicanyi buri mu bantu, uri muricana wihimura ku Mana, urimo uratesa abandi bantu, ari iki cyaguteye? Bantu b'Imana muri kino gihugu cya Australia, ndabaza ni iki Imana itadukoreye idukura mu mahanga y'ibihugu hafi 50 cyangwa se 100 biza hano ngeri ko navuga, kuko iki gihugu gitorwa abantu mu bihugu bitandukanye. Bandi muri Australia ni iki Imana itabakuriye itubana mu nzira twatuma mu muhanda? Bandi muri kino gihugu ni iki Imana itakoze irekezo bukene twa dufise? Yibuka uko wari umeze mbere no kumeza ubu ngubu, ubone gusuzugura Imana, ubone gutera Imana umwikomo, ubone kwitera kwiburanya. Ni iki Imana itaduhaye? Ni iki Imana itadukoreye bantu bari mu kino gihugu? Wibuka abo mwagiye musiga mu bihugu bitandukanye, amagorwa barimo, tumerewe neza, turimo turarya, turambaye, nta ngorane, ariko kuba iki tuja gutera Imana umwikomo bize kurana natwe, uzayitsinda iki? Rero byawe urimo ni iki watanga kugira ngo ako gatwe kawe gakure amaso y'Imana? Ni iki watanga Imana yatora kugira ngo ibi byaha wakoze ubihongerere? Imana itore icyo kintu. Ibaza nawe nanjye nibaze bantu b'Imana, Imana nje kubana natwe. Ukenyere rero urane n'Imana, Imana tugire neza. Niki batakoze bani muri kino gihugu? Uyu Mika 6 bakomera ngo ameshe ku 8 mubizi ko navuze, ubundi bari kwicara amarare, ubundi ubone utera Imana akagere yuko wavuye ubuka n'umwanya aho uri. Imana ndayishimira aho yankuye, ko cyo utayishimira wowe imirimo yo Imana yabuze, aho ko tuza Imana zadutora kumukomo. None Imana ijya kumbura ngo mwihane mutagira 10 nuko utazi ibyaha byanyu. Rero Imana tubabarire, mwarangize ububeshyi, ariko Imana yazungu washaka ikiha ukakibura. Imana tugire neza. Rero ndangirije aha Mika 6 umurongo wa 8 ari ikintu babwira inshuti z'umusaraba. Rero acuni mwana abantu bari ku isi, turindira Imana kwiza. Yaza n'ubu nicaye aha, tuzi isaha
jamujyana tuya ngo n'umwana wawe ngo ndaziga Imana izaza gucira imanza. Uyu Yesu Kristo ngo ntabizi ko bizi Imana gusa yonyine. Kandi muri uwo munsi rero n'umwana we batazi. Sinzi niba narihenze namuzare aho byanditse. Uwo munsi Yesu Kristo atazi okuza guca amateka. Imana yawishe umwana wayo, iwishe n'abamarayika. None nimaze uwo munsi rero uzarenguka imbere yayo ni iki? Mbega urinde kwiza ngo umurane nayo? Urayirindire gushyikira ubona bari kwifana abantu b'Imana. Wowe muri kino gihugu urinde ko Imana iza kuza nyine ngo umurane nayo. Uwo mwanya urawufiseho. Niba ufise umwanya ukorana nayo, murana nayo muri ino minsi, muri aya masaha, uyu munsi tubarura ibyejo. Murana ibibazo birimo biraba iby'amazi, aho Imana iri ku muyaga, hari imiyaga Imana igikoresha kandi amazina yarahari, imiyaga igikoresha ugasanga isambuye igihugu cyose kirashize. Ibyo batushije ni byinshi. Bantu b'Imana uriko nipfuza ariko tweke n'intambara yo ibindi gikoresha yaremye igikoresha ngo Imana turandure muri none ni waranduka utaniye uzava utabwa ubutumwa. Imana tugire neza, Imana tubabarire yemwe bantu b'Imana, Imana dutabare ubiteganye n'ijuru. Niyo ndangirija Mika 6 agikira amarira ko ku murongo wa 1 cyo ku 8. Imana dufashe Uwiteka Imana nyubushobozi ndangirije Imana, nakunyiza Imana ugire neza, nakunyiza Imana untabare Imana, mbere mu gishaka Imana abanyavuye hano Imana ntazagende kuri gusa, azanye icyo bari bazayimva Imana uko igihe ni iki Imana, igihe ni cyo Uwiteka umwanya n'uyu ubwange ndazi ko ndagiye wota tukabanya ngo banze natwe. Rero icyo gihe uzakwagana imbere ninde w'Imana, uwo mwanya Imana tubabarire kandi abantu bandi kwiyana Imana. Mbere mushareze biva amajambo mbere mushareze n'Imana kamera yewe Uwiteka dusegeze rya usikisi umwanya wacu. Amen.